Swastiastu. Nyinayang titiang sareng sami saking kelas 8D. Wasan titiang Ida Ayu Indira Rainalini. Wasan titiang Igusti Agung Istri Agung Amira Kania Maheswari. Wastan titya Imade Arya Wiguna. Upaya iragane nguangun sumber daya alam Indonesia sane berkualitas. Dapat dilaksanayang marganin bahasa, sastra, dan aksara Bali. Krama SDM utawi sumber daya manusia inggih punika potensi sane wonten ring soang-soang angge. Potensi sane wonten ring soang-soang angge mangga presida ngemulihang napi sane kaapti. Hadirnya Pergub No 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa seni. Aksara lan sastra Bali sane sesuai dengan tupoksi penyuluhan bahasa Bali. Masyarakat Bali mengingat kekayaan budaya, adat, lan agamanya. Ampahang kemanten ngawigunayang basa winang sastra seni miwa budaya sane lianan. Ane inggih punika sastra Bali. SDM taler prasida katin capang melajaran untuk aksara Bali. Punika mawinan prasida kasimpon ring sekolah mewah ring Jumah.